Marchanchin thar ngai thlatu hai in reng in chibai chang er ni ruk tholen ni sang ni som ni chanchin thar team tu mercy lalumpui ahmasan chanchin langsar zul hai ningasung national highway number 2 banding Manipur CM in Imphal West ngawai na mun akan martong medium of instruction a mangding chungchanga meeting naiding hatra sa no mai sului na le in zomin police panga ban tu hin chanchin kim chang lemin Kangpok pia unaw thado kuki namin tel khom poltum tum thangkhom hai chun ningasung oding national highway number 2 Imphal Dimapur road ban anpung ban hi an thotum na sam tak chu pu biren sing sarkarin el tangnom khu harau thel ti khoma ko boka National Sports University bol atum lei ani tak ban tho pol hin National Sports University hi andit no nilawin aram chungchanga bui ni in anlang Manipur BJP sarkar chun National Sports University umna mun hi Imphal West District ta ziklut atum chu andit no tak ni in anlang tuta Manipur sarkarin Sports University bol atum na mun hi Imphal West District le Kangpokpi District Ramrizul tlang thut tlang le phaizol in fi tu na lai ania sarkar chun helai mun phairam anga ziklut atum hi ban tho pol hai do dal tak chu ani total ban hi chang er ninga sang ni som ni chanung dar khatain thok chang er ni som sang ni som ni zanril chen ongati Kangpokpi District sunga pol shan shan hain fumfe taka thuboi chungchang hi an ngai tu hnunga ban tho hi an rem ti tlang ani hi ban Kangpokpi District sunga KWU Sadar Hills KTC KWWO KYU le adang dang hain an thlop baka kukin ham sunga poltum tum hing KSO Sadar Hills kuki in P Kangpokpi District KSO General Headquarters le KSO branch dang dang hai kuki in P Manipur asum hai shitpuina a antho ani ban sung hin motor tlanin lon sumdong na thil le sarkar office hai shim hongkhap ani a hospital le damno in enkol na ting baka chanchin bumi hai chu ahum sa no ani hidan zomnum lawa bo se tu hai chu anchunga thiltlung alo umpal ani khoma amo phuranti ti in pu thangmin len kip gen president KSO Sadar Hills chun thusuk asim Manipur Chief Minister Pu Endurance Singh chun chang erninga sang ni som ni khan thaunau jam leikai Imphal West ta ngawai na mun awakan hi ngawai na hi pu long jam boss meite ngawai na mun ani a pu long jam hin khovel thim 9 sang tak scientific method mangin nga hi awaya angawai dan hi biofloc fish farming ante pu biren sing chun hinganga thim 9 sang manga nga ai vai chun Manipur mathlir pakhat nga a in todel aini vat tadingani ti in ashil hingang thim na in sang biofloc fish farming a in nikna nei ta phat hai ta dingin Manipur Fisheries Department chun lampui ngai tu puyati ti in ashil bok India marsagramahin unaw meite hai hi nga meron pol tak anni a loktak dile asevela nga vaina mun hai hin nga anthar sugron le lai jingin Manipur hi tu chena nga a in todel lo alani jinga nga tam tak histi danga in thoka lak lut jing ani Manipur sarkar nuya COVID-19 control room in chang erninga sang ni som ni zandar nga thusu ka simdanin Manipura COVID-19 case musuk tapo singkhat sang ni zale panga anvoi mek active case sang ni zaruk somku paruk damfela in thlasuk tapo sangku zathum somthum pali recovery rate za somsari pasari point pakhat bil zanikhan pasal kum somruk mi Imphal West COVID lein athi tu chana shipui leya shingna chan tapo mi somsari panga Guwahati High Court thupek dungzuin Mizoram School Education Department chun hungtlung ding chang er ni sari sang ni som ni chanung dar khathin Sinlung Hills Council humsunga primary school high martunga inchuk tirna mar language as a medium of instruction nei danding aram changle changno chungchanga meeting poimo akowa meeting hi education minister Pulal Chandamaral te ikeishuina hnuya ama minister office chambera nei ningata Sinlung Hills Council an tokin chief executive member in charge lamek tu Pulal ven himahmarle executive member Purikilal Ramsanga hai changanti Tharam September nili sang ni som pasari a High Court judgment le order dungzuin Sinlung Hills Development Council humsunga primary level chena martong to medium of instruction a mangthei ani ding le dingno
shiltlang dingin meeting poimo ko ani thu meeting notice chun atar langa hi hunahin Mizoram Education Department ain thokin Commissioner le Secretary, Joint Secretary, Director, Deputy Secretary, Under Secretary, Superintendent pakhatle pani haibaga SCERT Director Changpokante meeting ding chungchanga hin puriki larem sanga chun HSA 32 hai lekhom anin ron mek thu shilin chatakle ahona in ron tlang na hun na umtano lein theyang anga thuron peding in HSA 32 hai angen ni in ei thudong na chun ashil July ni som ni pasari sangkha zaku somku palia Mizoram Sarkar le Mar People's Convention HPC hai in remna Memorandum of Settlement Clause 5.1 in atar lang danin Mizorama Mar mipui hai dit dan le beisena supuitlinga theina dingin Mizoram pumpuya martong chu primary level a medium of instruction a mangle major language a pom ani na dingin sarkarin mala ngati ti ani a amiro chukum som hi chung an voi hnung khoma Mizoram sarkarin asukpui tlingel theino lein meini som ni panga sang ni som parukhan Sinlung Hills Accord Implementation Demand Committee SHAIDC chun Guwahati High Court Aizawl Bench a writ petition thelutin Mizoram sarkar chu alo khingta ane Guwahati High Court Aizawl Bench chun September nili sang ni som pasari khan judgment order in suin Mizoram sarkar chukum khat sunga sangkha zaku somku pali peace accord clause 5.1 le 5.3 sukpuitling dingin anshritir ane clause 5.3 ahin Sakordaya Civil Subdivision Tharsimdam Department Shanshan Hnuya Subdivisional Office Munshanshana in Dindam le Sakordai Primary Health Center chu khum somthumnei Community Health Center a hlangkai ding chungchang hai achunga ni ti in Zaram Chronicles chun ansu Mizoram Sarkar Hnuya Department of Information and Public Relations in changerninga sang ni somni zanting dar nga atar lang danin Mizorama COVID-19 case mu suktapo sang ni zale somni anvoi mek active case zahni somrit pathum damfela in thla suktapo sang zarit somruk pasari mundanga in pem suk mi pani recovery rate za somrit paruk point paruk panga COVID-19 leya thiruk chu anla umno limta thlaram ni sompali sang ni somni a dalit nuha kum sompakua upa vainamin sanga in ngai mi pali inan suluina thulein zomin sang earninga sang ni somni khan Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath chun Hathras Police panga aban hi suluina thubuhi India Rama thubui suipol Special Investigation Team in report Uttar Pradesh Sarkar kuma anpeklu hnunga police hi ban anni Police panga ban hi Hathras Superintendent of Police Pu Vikrant Vir Circle Officer Pu Ramshat Inspector Dinesh Meena Sub Inspector Pu Jakvir Singh le Head Constable Mahesh Pal Hayanni Limta tharam ni sompali khan dalit nuha kum sompakua upa lawa sintho lai chu vainamin sangai ngai hain ansul shana ansul luizo hin rong takin aleyan at bongbaka azangru ansuk bongpek bok nuhak nuhi ni sompali hospital a enkol ani hnungin athia nuhak nu sului ani ain thok ni som chen khan Uttar Pradesh Police hain hi thule in zomin tu khomman an nei no a mannekin police hain nuhak nu rung hi asung hai phalno sa sain ani na in thok la suk luin zana asung hai thanglawin arukin anro a hi thilin zak le tir dak tak chanchin hin khovel afang suk ta a India ming abikin Uttar Pradesh Sarkar ming asena sa ma Uttar Pradesh Chief Minister in Police panga aban khom hi ahming seat in khumna ding mei meya aban ni in anlang Arsenal midfielder Matteo Guendouzi chun tuta season sung pawa dingin Hertha Berlin chu alo zomfelta Hoffenheim chun Tottenham an thok lonin Ryan Sesegon chu anlo lak felta Juventus winger Douglas Costa chun aklap hlui Bayern Munich chu season khat sunga dingin lonin alo pan nokta Inter Milan chun Parma player Matteo Darmian chu lonin an lak felel tabaka season thara permanen an lak theiding bok ani NBA final LA Lakers le Miami Heat game 3 na chu in khel zone in Miami Heat chun 104 to 115 points mu in hena ansang hi in khela hin LA Lakers chun 2-1 series a leadin champion an ni na ding chun voini shot chaw abak ta a games li line khel ding an la nei nge bok tu chana chun no pui dom big lem tu ding sheet alan tak hle
Ole khang hai po kha chanchin thar ei pung le ei ngai thlak thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoi